ka channel min ron tlo awangin kalome ole tunrunga chuan Google Play Store smartphone mangtu tamber te na kan hriat lar chungchang kan bi chiang do na ni alo pian chhuwa da na tangin in tran phot meng o Google Play Store hi Google official digital distribution platform lian tak mai Android le Chrome operating system mangtu smartphone tablet television camera le bungra hrang te tana software download na mun pui ber ani a atira chuan mobile app claim te chu anda a hming po Android market tiin an phuang nge October ni somni pani samni pariat khan Android smartphone TC Dream an install kum samni som pani kum tir khan Android market chu an upgrade chowa software mai bakah games man hrang le educational software te entertainment apps le digital content hrang movies TV show ebook le audiobook thahnem tak an chhung khawm ta hming atan Google Play tiin an thlaka tichuan Mars ni ruk sang ni som pani khan tuna kan hmelhriat tak Google Play Store chu aron piang ta July ni som ni pali sang ni som pathum khan Google Play games anda May ni som panga no pangtan family section an siam le anti changtlung sot view to Android mang tu tan mimal company le sarkar department ten apps thahnem tak anda boka May sang ni som paruk khan category hranga apps le games result te tan Google Play Awards pasaberan siam bak kum sang ni som pasari khan sum hailu nan subscription service advertisement anda a design po an upgrade mobile hang tu te tanero hdam lutuk hian har sat na thlen thin hle chuni hi September ni samni pathum sang ni sam pakwa khan advertisement or in app purchase dilawa kan mo kan man theinan Google Play Pass subscription based service an tlang zar leta heta tang hi chuan advertisement tilawin aman te kan pe kan subscribe kan leya felfai takin software kan pang theita ani mason na athang chho zela Google Play Store manga an sung do na lok tak chu ram hrang za sum ko la ya an zar phara thatin mobile apps tam tak upload ani ven him na thatak Play Protect security feature anei boka heng te regular takin upgrade thin config tur chu Google ina asiam chu ani chuti rol chuan Play Store apps zong hi Google ho ta ni lawa dan mumal tak anneya khatiang dan zom chung khan zirlai project te tin atui ho software development lama tui ho te company tele sarkar department te hian Play Store hian application software an upload thin ani tuna chuan mobile phone application download na mun puil hian le tlo tunga ber aron ni chhota ani digital payment method hrang credit debit card gift card Google Pay PayPal le carrier billing a support boka obviously bera chuan top up te kan thun thei to bill kan pe thei to poisa credit card debit card mangin Google Play Store mang hian kan tichel thei to ani kum sam nei chho COVID-19 pandemic hun lai khan mitam takin zirna na thona le entertainment atan mobile apps kan mang sa hle maya Google Play apps download le revenue po avor sang hle ni kum sam ni som ni pakhat khan amang tu te data ala khom dana le privacy a practice chungchanga policy update le Mars ni ruksang hi som ni pari khan ropui takin 10 years anniversary kum somplin na anlom der tamai kum sang ni som ni pathum khan artificial intelligence feature antel bel le taboka kan mo motor software binon fil theya trong khrang review theina po anor siam taboka re ni kum sang ni som ni palia remote po khan mason na hrang tam tak awma April ni thum sang ni som ni pali khan
Google chuan data control nan new account deletion requirement aro siam ta a software upload to software developer software siam tu te fill up to data safety form an siama me ni som thum khat sang hi som ni pali thleng khan an hong ni heng form hi tichuan apps zon chuana chakzo kan da a July ni som pasari sang hi som ni pali khan policy thar health connection permission August sang hi som ni pali ni som thum pakhat a man tur siam le boka khovel mi pui smartphone tam ber te hi Android operating system mang ani bok nen Google company chuan mobile phone software sum do na chu aduang angin athunun ani deu ber mai ma son chozela Android device zong deu thoa Google Play Store hi company ten anda a ven him na khau tak Google Play project ani bok nen heng mang hian virus kai le rin le lom te chu apai mi thina kum sang hi som ni pathum khan Google Play games Windows PC version an siama computer trangin Android games a khel thei ta poka tin hei mai ba ka ven hin ma khau thasok te tin automatic update subscription aron nei poka application software mai ba ka movies TV show ebook audiobook feature tharlam tak tak anda lu ring pokani Google Play Store atanga software siam tu te dan software an fral laman za som thum hi Google te dan lo commission three nani hi an sum hu na poi mo takani ate tham dewa chun za som panga ani thunga kum sam ni som ni patum khan app purchase subscription le in apps advertisement atang ringotin dollar billion somnga lion la lut mai ni software le tu tan lomman reward Google Play point an siama hi apps discount na nemo mi har sa te tran puina nan mangthin kum sam hi som ni pali aron nin her chu meu chuan ramza som ku azeta ain zar para million 3.5 application lai download ani poka khovel mobile apps sum do na lian ber software om tam na ber tlo tu le download tu nga ber aron ni chotani maro son chozela har san na niu te po ani ve poka tin khovel sum do na chuan in erna in do na te aron om chho ve zela software tam te ang bokin Google Play Store po hian har san na niu chu ani chho ve tan ta September sang hi som panga khan brain test apps application software kan hanti mai kan GKT kan riru chaklo test na virus adar chiam maya Android man hrang mobile phone smart TV le adang te a malware million khatlai mai an download tlat mai Mars sang thi som ni khan malware chuan device hrang man hrang million khatlai a khoi ching pen boka sang thi som ni pakhat July khan Facebook credential theft anti mai Facebook login ID le password ruk chu na virus te in grief horse trojan kan hanti te banking trojan super ten ati boy le mai boka May sang ni som ni pathum khan among tu millions a lai mai data khoi ching penani tin sang ni som ni pali October khan virus sky application tam tak the darani bo hmhelhriat chu avele Play Store train an pai ngal heti chungpo hian a download tu te an thanep em awang hian a invek sen theilawani sum do na hlok takani ti hriain Amazon App Store APK Pier F-Droid te Aptoid te Samsung Gallery Store te anon pianga in elna aron lian chho hle mai heng te hian fiasar thatak tak anon neya Google tan po thinthia om mai aremlo Google chuan elpui tam tak nei ti hria in digital distribution atana Google mang vedu tam tak anon chuak boka hemi konga hian heng company te hian Google hi platform man andua ma se Google in security khau tak se wagin
do thu sam permission an nei thei box si lawa har sat dan tok la sale Google platform chung zalian taka an apps an control ve thei nan te mi puiten Play Store atang chau ni lo heng third party app store atanga kan duang kan install ve thei nan le company in el na thazok om thei nan federal jacha an zol ko nge ni October ni sari samthi samni pali khan federal Tichuan third party app store tengen na angin Play Store in herdang lam turin thuan han pe ya he thu pe ki Google in adu anga platform athunun na ti tleman tum na ani ber mai atira chuan November ni khat samthi samni pali thleng khan hunan pe ya mase November samni pasari samthi samni pali khan Google chuan US circuit court appeal athelu wangin court thu pek chu an suspend ta fia hei hian Android platform atanga lei thei le play thei tura Microsoft Xbox games kan ti te Epic Games te Aptoid App Store le Epic Appear te mason na ati khai lak le ni keini mi puitan chuan company in LC product thazok le man tlom zok kan thlang thei do na thil thatak ni na langa engpo ni sela Google appeal hi court in angai tu anga thuthluk na la siam thuain arin om ole Google Play Store chan chin Ngaihnawm tak tak le beng war thlak tak tak soi tur atam maya tuna ta ni ro chuan kan du to hri phot don nia